ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe, ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri breakfast, The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Hotel Talent Pool ni ikigo cya mbere gihugura abifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba, ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye. Yanaduhamagara kuri 0788 267 7713 cyangwa 0722 3 414 24 tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibu iwacu muri Hotel Talent Pool. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 0788 77 63 Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Bwiza TV na bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Itariki ya kangahe Kofi? Tariki nazindi nesheshatu. Itariki nesheshatu ukwezi n'ukwa kabiri umwaka 2025. Ni ikiganiro dutangiye 2:51 aho tugiye kugeza ku bakunzi ba Bwiza TV amakuru atandukanye. Amakuru avugwa hirya no hino mu mujyi wa Bukavu ngo abantu batangiye kwikuramo. Umujyi wuzuye mu ubwoba ndetse n'amashuri yatangiye gufungwa. Ibintu birantangaza. Ceasefire abantu bagahunga. Ni ikikwereka yuko hari ikigiye kubera mu uyu mujyi. Batangiye guhunga ngo mu gihe FARDC bo biteguye kujya gute? Kwiyungira mu Rwanda barimo barisuganya.
ko nabuze mbona abantu bavuga. Ikindi ni uko cyavugwaga kuri la sayidi ya Noza kuri la agisi ya Bukavu. FARDC abenshi ngo batangiye no gukuramo uniform bashaka kwambuka nk'abasivile baza mu Rwanda. Noneho ikintu gitangaje ushaka kwibazaho, ba bandi bamwe bari barahungiye ejo bundi bavuye mu mujyi wa Goma, bahungiye ubwayi mu Kigunda Kofi. Urumva badafite ibibazo? Urumva badafite ibibazo? Ni ukuvuga ngo hari uguhunga, ariko icyo uhunze n'ubundi ugasanga nta no guhungira uburwayi mu Kigunda, ukagisanga aho ugiye. Yego. Bikaba bivuga ko umuriro usanze hepfo. Noneho n'ibya ya nama ya Ntuza ya Nairobi bikomeje kuba ibindi bintu ntiri kuvugaho rumwe. Perezida w'u Burundi nta kigiyeyo, yoherejeho Ndirakobuca. Ndirakobuca dore ngo rwose mu kanya agiye mu kanya, niwe ugiyeyo. Ni mu gihe kandi tuza kureba uko Red Tabara ivuga iti nyamara Burundi, bayobozi b'u Burundi dukeneye ibiganiro. Ni nako kandi South Africa n'ubu ngubu amafozo azakiri mu nteko, aracyari mu nteko cyangwa yavuye ntago maybe ko yarangiye. Ariko noneho South Africa yashyizeho ikiriyo icy'iminsi 7 cyo kunamira bari abasirikari 14 n'ikivuga ko baguye muri Repubulika mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi babandi bapfuye mbere ntago bigeze bagishyiraho byuka. Haravugwa abangaba bakaro bateje, hari abandi bacuwe mbere urabyibuka. Ariko abangaba bo babaye ikibazo kubera yuko yaba South Africa uyu munsi urugamba rwa diplomasi rwayibanye imberenge mu buryo butandukanye, kubera ko Amerika irabamagana, ibindi bihugu nabyo bya sisiye biti ibintu biri muri Afurika y'Epfo uyu munsi n'umuriro. Yego, ibyo nibyo tuzakureho. Ni nako kandi governor w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yimitswe uyu munsi. Yimitswe rwose uyu mugabo Bahati, umwe mu bantu ba M23 yimitswe uyu munsi. Yimitswe ndetse n'abamwungirije kimwe na ba meya bose uyu munsi. Muri make M23 yireka abaturage abenshi baje mu hariya nta urubyiruko Kofi. Ngo amajwi ntameze neza. Ntago amajwi ameze neza gute Sedi? Ni batubwire abenshi baje mu hariya n'urubyiruko. Atubwire ndabona umwe yagira ati ngo amajwi ntameze neza, sinzi tubwire nimba byakosotse nawe na checking ntoza yiwe ko arebe ko we nta kibazo afite, ariko twebwe nzi ko turi kugerageza kugira. Yes, ngaye nguko ayo niyo makuru tugiye kuvuga kuri uyu mugoroba. Umugoroba navuga ko urimo amakuru menshi cyane, ndetse no ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo yaba Colonel Nanga yashyiriweho mandadare. Ni Colonel not Colonel. Ni Colonel Nanga yashyiriweho mandadare. Ni nako none na Red Tabara nayo yakamejeje ati ntabwo twebwe dufashwa n'u Rwanda. Ikindi nuko yaba ingengabitekerezo ya CNDD iyo ngiyo igihe kirimo mu Burundi tuzakomeza kurwana, turarwanira abanyagihugu. Ikindi cya kabiri, aho turimo kurwana mu burasirazuba bwa Kongo, turimo turarwana no mu Burundi, turarwana na FDL, turarwana na FARDC, turarwana na Wazalendo. Yego, bavuze byinshi cyane mu itangazo basohoye. Bavuze byinshi cyane mu itangazo basohoye, ariko ngiye nkambibonamo ikindi kintu. Ni gute hano abantu babona amakanzu Red Tabara ishaka kuzana urugamba mu gihe M23 nayo iri gusatira Kivu y'Amajyepfo. Sha yatari ibonye umwanya wo kugira ngo nayo ikubite mu kivu. None ikindi noneho ngo urubyiruko rurenga 500 rwamaze kwinjizwa muri Noza mu gisirikari cya FARDC, reka tubyita Wazalendo, ngo kugira ngo bagire barwanirire ubusugire bw'igihugu. Aho ni muhenara, ni muri Noza, ni muri Sud Kivu, kuri Noza kuri side ya Ubangi. Ariko Sud Kivu yo ubwo bwayo bafite abantu
bavuga ko bari gutoza abasirikare bajya mu 45 ariko ngo ni ukubatoza icyumweru kimwe. So amakuru dufite ni menshi cyane, turaza kuba turi kumwe na Rudahunga aradufasha, ariko noneho ikindi gihari ni uko uyu munsi hiriwe imirwano yiriwe ivuza ubuhuha rwose, mu gihe M23 yiriwe yihanangiriza FARDC n'imitwe yose n'u Burundi. Uyu munsi abarundi bakubititse pepe njya mbivuga bakantuka, ariko abarundi niba ari abantu bari guhura n'ibyago Kofi, ni abarundi. Umurundi muri DRC ntabwo yahiriwe, ariko njye bigarukiye umurundi kuba yakubitwa ntabwo byantangaza. Guteze ubwo ngo Kofi umurundi abarundi uzagenda usanga igisirikare cyaho kimeze nk'ari igisirikare gishaje. Igisirikare cy'ubundi ntabwo gishaje, nta refresher, ntabwo igisirikare cy'ubundi gishaje. Kiriya gisirikare ntabwo gishaje, urakizana kiza guhangana na 23 imaze imyaka ingahe mu ishyamba. Niba wari uzi ko no muri aka karere igisirikare cy'ubundi cyo gisirikare gifite ubukure, yego kiri mu bisirikare bifite ubukure nyine. Se ubwo bukure navugaga ni ubuhe butandukanye no gusaza? Ubukure mvuga ni uko buri gisirikare barashobora kubara imyaka kimaze, structure yacyo uburyo imeze, urebye ugereranije n'ibindi bisirikare cyaba gikuru cyaza imbere y'u Rwanda ndetse n'icya Uganda. Yego rero ntabwo bavuga ko ari igisirikare kigize gishaje, oya, ahubwo kifresha zabo urumva kubafata ukajya kubagereranya n'ibisirikare bimaze igihe mu operation biragoye. Kofi hano harakora ideology gusa ntuza na cause. M23 iri muri plan, muri last iri muri plan ya nyuma, iyihushije bazashira babimpunzi paka ubuzima bwabo bwose. Sasa kubera ko badafite indi plan yindi yo kugira gute yo gushaka kubaho, niyo mpamvu nta muntu uzahagarara imbere wese azahora n'ibyago. Ibi ni byo bintu biri guhura n'iki, biri gutuma abarundi FARDC FDLR bagira gute bakubitwa umunsi ku munsi. Ikindi nka FDLR nta kozi igira, ntayo rwose irwanira, nta kirwanira kuko ahubwo irarwanira iki? FDLR kurwanira imitungo, irarwanira ingengabitekerezo cyangwa ivangura ry'amoko, n'ibyo irwanira, nta kindi bavuga ko bashobora kuba bagize gute barwanira. So rero bituma M23 igira gute ibashobora. Ngaho nguko gusa internet irimo iragenda itugora, ariko tugenda tugerageza uko niko bihagaze kuri uyu munsi. Kofi tujye ku itangazo rya Ritabara tubone kujya no mu bindi. Reka bari naryo duheraho. Ni itangazo rya Ritabara yashyize ahagaragara, urumva n'uyu munsi. Yego n'uyu munsi, ni umunsi ku itariki 6, ariko ibintu yagarutse mu bintu byahashize. Yagarutse kuri ya speech ya perezida w'u Burundi Evariste Neva. Yego ni itangazo rigenewe abanyamakuru, yego byashyizwe mu kono uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa 2025 n'umuyobozi n'umuvugizi w'igisirikari cya Red Tabara Patrick Nahimana. Mu ngingo yaryo ya mbere iragira iti muri speech yo ku itariki 31 z'ukwa mbere 2025 mu ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze, yego imbere y'abadiploma n'abadiplomatike n'abahagarariye ibihugu byabo mu Burundi n'imiryango ikorera muri cya gihugu. Yego Evariste Ndayishimiye yashinjije ko umutwe wa Red Tabara ari umutwe w'iterabwoba uterwa inkunga cyangwa ufashwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Ati dushingiye ku byo perezida yavuze, ibihugu byo mu burasirazuba nanone yashinjije nanone ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ko ari byo bigize gute biteza instabilité cyangwa umutekano muke mu biyaga bigari no muri Afurika yose muri rusange. Yego mu ngingo yayo ya kabiri yo nabonye nta nuza ni iby'amategeko bagarukagaho, ariko mu ngingo ya gatatu Red Tabara ivuga ko irwana na coalition y'abantu barenga 3200 b'abasirikari b'u Burundi
ndetse n'abanoza n'aba-ariye babo barimo imbonerakure FDLR, FRN na Wazalendo. Bose abo bose bakaba bagize gute, basangiye, bameze nka bonse ideoloji imwe. yego Mu gihe ibyo byose biza, iyo ideoloji urumva yuko ari ideoloji yo mu karere, yo mu karere, ni ingengabitekerezo ya jenoside, nibyo bavuga abareditabara. Bashinja uburundi nyine kuko bo bafata ubundi imbonerakure ni nk'interahamwe. yego imbonerakure ni nk'interahamwe, ni kimwe n'uko na za Wazalendo ni nk'interahamwe. Sasa reditabara rero kubera ko abantu bakorana bose bashyira iki mu gatebo kamwe. yego noneho barakomeza bavuga bati reditabara yashinjwe n'abarundi barokotse ibitero bya noza bya ubwicanyi bwa CNDD FDD kugira ngo barinde uburenganzira bwabo no kurengera ubuzima bwabo, kubera kuri buri kiremwa muntu cyose. Ikindi kintu twongera kwibutsa, Evariste Ndayishimiye avuga yuko reditabara ibona ubufasha bw'ingabo z'u Rwanda, kandi reditabara y'ubwayo igavuga yuko ubufasha ibona ibuvana hehe, mu baturage b'abarundi no mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse noneho n'intwaro ikazivana hehe, ku mwanzi. mu gisirikare cy'u Burundi ni ku mwanzi, bavuga ku mwanzi, ubwo nizo za FDL wasanga n'igisirikare cy'u Burundi. kuko uyu munsi ni ukuvuga ngo reditabara iyo imbundi izigura, amakuru nzi hatari ivumi nuko izikura he mu gisirikare cy'u Burundi. Yego bazigura mu Burundi kuko mu Burundi ufite amafaranga wahagenda bakaguha imbunda, ni kimwe no muri Kongo. Bakaba basabye Evariste Ndayishimiye kwemera ibiganiro mu buryo, ibiganiro by'amahoro vuba hashoboka. Ibyo nabo no gukanga bafite iki se, bafite iki? Aba bagabo ba reditabara bamaze imyaka myinshi mu mashyamba, leta y'u Burundi ijya kubahiga, kuvuga ngo Ndayishimiye aremera ibiganiro, arabyemera, abyemezwa n'iki? Ni ukuvuga ngo baramubwira bati cyangwa ni nko kuba ati turakwaka intebe, nutabyemera ku bw'ineza y'abarundi, ku bw'amahoro y'u Burundi, izo conflict ngo ziveho, urarivinga imbaraga cyangwa uratakaza imbaraga. Ari nduzitakaza se Ndayishimiye? Yego, ni nko kukuvana ku ntebe cyangwa ku mugati. Reditabara ihagarariye abaturage bose bo mu gihugu cy'u Burundi, mu buryo bw'umutekano, kugarura amahoro, kugira ngo noneho hazeho iki, transparency, umuco. Yego. Ndetse kandi ikindi bateguje nuko reditabara izahagarika kurwana mu gihe ibi byose bizaba Uburundi buzaba bwemeye ibi byose, kugira ngo muri rusange reka two kugumya gusoma rekera aho ngaho, byanarangiye. Icyo reditabara arashaka ibiganiro na leta y'u Burundi, ariko nkibaza reditabara ibiganiro ishaka, irabishaka ifite iki? Burundi burabibaha kugira ngo bigende bite? Sibyo? Iyi reditabara andika itangazo rimwe mu mezi angahe cyangwa mu mwaka, ishaka iki? Iri hehe? Ni ukuvuga ngo reditabara yibereye iyo ngiyo mu mashyamba, iri aho ngaho. Ikindi cya kabiri kuba itangiye gukanga, ibonye mu 23 iri kumanuka muri Sendika, harimo nyine akantu urabona ko reditabara hari icyizere kimwe ifite, kuba yarabonye yuko yaba M23 yahanganye n'umusirikare w'u Burundi, ikaba inatekereza yarabonye ubwoba bwa neva ko M23 ishobora kujya kuvana ubutegetsi bwe. Reditabara ejo mu gitondo ushobora kwiyumva nayo yasabye kujya muri AFC. Oya ntabwo yajyamo, kubera yuko AFC ni y'abakongomani, ntabwo reditabara yajyamo, ko ntabwo bishoboka. ahubwo uvuga ngo reditabara ejo wakumva yinjiye mu Burundi igize gute iri kurwana, kuvuga ngo yajya muri AFC byo ntabwo bishoboka. Nkuko wavuga ko FDL yajya muri AFC cyangwa yajya mu yindi mitwe, ntabwo bibaho. Kofi ko yagiye muri kwifatanya na FARDC iri mu kindi gihugu, n'ubundi FARDC yagize integration y'ibisirikare byinshi, yarabaye integrate, sibyo? Rero icyo mbona reditabara yo iri gushaka gufatira hehe, kuvuga ati M23 nikomeza i Burundi tuzafatira. Ntabwo izakomeza i Burundi,
ubura bwoba bwa neva buhatse ntabwo izakomeza Burundi ubwoba bwa neva ntabwo buvuga ko Red Tabara nuza M23 izakomeza Burundi ahubwo gufata Sud Kivu kwa M23 biravuze ko Burundi nta base ariyeri nimwe burabusigaranye biravuze ko umuntu wese waza mu Burundi yahitagira gute yagutera nicyo gituma rubona ko Red Tabara mu gihe M23 yafata Sud Kivu Red Tabara bifite uburyo bwiza bwo kujya gute ko yakwinjira mu ndi gashoza intambara nicyo ngicyo ubundi ureba kimeze aho kuvuga ngo yafashwa nayo 23 byo ntago mbibona muri plan za M23 gusa M23 nayo ntekiza ko itazigera yihorera Burundi yakora iki kandi itakwinjirayo yazabikora mu bundi buryo ibyo si ibintu bishoboka ubwo bundi buryo rero ubwo yaba ari ugufasha Red Tabara ntago twabikonfaminga ariko yego ni ibintu bishobora kuba cyangwa ntibibi ariko urabona ko Red Tabara ishobora kubyaza amahirwe ifite yo kuba hari umuntu uhanganye n'igisirikare cyabo ariko nanone akabibona avuga ko Red Tabara itabaho habaho iki aha nanjye njya mbyibaza Red Tabara abavuga ko mu 23 itabaho oya irahari kuko ababivuga babivuze none bamuye babivugaga none uyu munsi ni wowe umunyamakuru ufite fact ngambwira inde munabwo ngaho Red Tabara yo yinyereka hiri Red Tabara ijya gutera udutero shumu hehe iba hehe saa kibitoke ariko ni ura 23 twigiriyeyo turabirebera twageze abonagana mbere bose bakiri mu mashyamba sibyo twigiriye za Cyumba bose twagiyeyo twahuraga nabo ngabo nk'abanyamakuru twagiye gutakavara inkuru ariko nka Red Tabara ivuga ibi ngibi irabivuga gutya ariko iba hehe itangaza isohora rimwe mu mezi angahe iba hehe Red Tabara ngo cyangwa kuko ushobora kwibaza hariho Red Tabara yahoze ari Alex Sindwije niwe wanayishinze bakubwira ko yigeze gusenyuka bamwe bakajya muri za biroze bishamba kizaho bagiye muri zira misozi hafi ya za Minembwe bajyayo none ukibaza ubu ihari uyu munsi wa none iracyagendera kuri filosofi ya Alex Sindwije ni Red Tabara nk'umutwe wundi uhari uri aho ngo mu basigaye kuko benshi mu bari aba Red Tabara barahunze bigira mu bindi bihugu bajya mu bihugu byo hanze bajya za Mozambique za Zambia abandi bajya Congo abandi bajya South Africa bajya no mu bihugu za Tanzania abandi baranirotira bivamo aha rero niho bibaza nibaza iyi Red Tabara kuko irashimitse iravuga ibintu izakora none se ubundi leta y'u Burundi yo irayiha ibiganiro nk'abande kuki noneho isaba ibiganiro irabisaba se ahubwo leta y'u Burundi ifite ikihe kibazo kuri Red Tabara ntacyo kihe hajya ni hari agasozi Red Tabara yafashe hari n'ivomo yafashe ni Gatumba ni he hariya yigeze yigamba kwica abantu umva nyine ko yigamba kwica Uburundi buti ni RDF yagiye kwica abaturage iva ko yigamba kwica Red Tabara ifite twebwe twagabye icyo gitero ifite uhuye musozi ubwo ndashaka kwereka nkayo 23 yatangiye gusaba ibiganiro ikiri igifashe Bunagana kwanza ikimara kugera za Cyanzu ifashe Bunagana urebye nibwo byahise bibindi igeze Rucuro leta ya Kongo nayo gatangiye kujya gute kuvuga ko bagomba kujya bose mu biganiro ndetse na community international ariko nka Red Tabara wambwira ngo uyu munsi iba hehe mu Burundi rero niyo mpamvu mbona ko ntago akakaya nahitambi bigira gusa ni pressure iyi ni pressure yazamutse kuki ni pressure bashyize ku butegetsi bw'u Burundi yego kuko itangazo ko ryameze ko ryaba ari icyuka rirateza ubwoba iki mu Burundi bigereko no kuba abarundi bari gutsindwa muri DRC ikindi bikagereka yuko bagiye gutakaza iki bazariyeri bari bafite muri za Uvira na za Bukavu ibi biganiro icyo bivuze nuko u Burundi budashobora gutera intambwe bubyemera niko mu maso yawe bibona yego so icyo mbona ngewe cya mbere cyo nuko Burundi buri kujya mu bihe bibi kuko Burundi bwagiye mu ntambara nk'uyu munsi rwose intambara zabaye ariko network iri kudusereza abantu baze kutwihanganira network yananiye pepe si cyo turuza gukora so
Burundi buri mu bihe bibi bikomeye cyane byo kuba buri gutakaza ikuzo. Icyo ni kimwe. Uyu munsi abarundi bahuye n'akaga, bakubitiwe hehe? Bakubitiwe mu mirwano na M23. kandi M23 iri muri ceasefire. Nose yafashe Nyabibwe itari muri ceasefire, yafashe Goma itari muri ceasefire. Ko rero ibi nabyo ni ari umukino wa politike cyangwa umukino wo kugira ngo dukomeze tubeshwe. Ntago wobeshwa yo nk'umunyamakuru impamvu ukomeza kuripotinga Kofi ni kuvuga ngo M23 iravuga ko iri muri ceasefire, ariko wowe ukabona amakuru yuko yarwanye. Ntago rero wowe wavuga ko wowe bashaka babivuge bo bari muri game yabo, muri mind game yabo. Ibyo wowe you don't care. Amakuru tubona sibo bayaduha. Yego Icyingenzi nuko bo bakora ibyabo ko bari muri politiki, bagomba gukina politiki. Niba bwire FARDC ko bari muri ceasefire ikajya ikarangara bakayikubita, ni ibibazo. Nk'ubu ngubu n'urugero Bukavu, barakubwira ko Bukavu abantu batangiye kuyunga bivanamo. None se barivanamo gute? FARDC ritayere guhunga. Mu gitondo twaje mu kiganiro nkubwira ko Makenga ubwo ashobora kuba ari mu bice bya Sud Kivu. None se agiye guhingayo cyangwa yazanye amazi y'umugisha no kubura ama operation. Niko abantu badukurikira tubwiye Makenga yagiye muri ntuza muri Sud Kivu ajyanye amazi y'umugisha, agiye mu rugamba. Ni nabyo ubona ko bashobora kuba banamwumvishe bakavuga bati niba yahageze turahiye, bagatangira kwikoramo. Ntabwo bazunguye ko FARDC iri mu buryo bwo kujya gute bwo kuba iri kwitegura gunga. So reka turenda ku makuru mu Rwanda tujye ku ngingo zindi. So bakubwira ko muri Sud Kivu nyuma yuko M23 yigaruriye Ihusi mu gitondo kare cyane niho yafashe, ngo byaje kurangira M23 iraye muri centre ikomeye cyane muri kilometero 9 ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ngayo ngoko wabyumvishe. Kandi ikibuga cy'indege cya Kavumu kiri mu birometero 20 na Bukavu. Yego. Nuvuga ngo M23 iri mu irayi ubu ngubu tuvugana mu mirwano yabaye Ihusi, yahafashe mu gitondo cya kare muri Sud Kivu. Bije kurangira ubu ngubu irabura ibirometero 9 ngo igere Kavumu. Ahantu wajyana n'amaguru se uri no muri siporo wirukanka. Ibirometero 9 ni nk'amasinya. Nanjye ubwanjye nabikora. Yes, reka twigire kuzidagaruka mu kanya. Update zo zirani mujye kuri. Sibyo? Okay. No twite twigira Bukavu. Not Bukavu. Yego. Uretse kugenda Kofi kuma hano. Tujye muri South Africa. South Africa mu kanya pereza wa South Africa Ramaphosa yari mu nteko ishinga amategeko. South Africa kandi yashyizeho ikiriyo cyangwa se icyunamo cy'icyumweru cy'abasirikare 14 baherutse gupfira mu burasirazuba bwa Kongo. Muri rusange South Africa nayo iri mu bihe bibi. Uko tuvuga ko Burundi buri gusogogera ku ngaruka z'intambara bwagiyemo, ni nako South Africa nayo ikomeje kugira gute gusogongera kuri intambara. Ni nako kandi uri kwibaza crise politique ziri mu bihugu bya Afrika birimo South Africa, birimo Burundi, abo bose bafite internal crisis zishobora gushingira kuri economy cyangwa se zigashingira kuri ntuza ubanye n'amahanga. Aba South Africa nabonye umuyobozi umwe wo muri Amerika avuga ko adashobora kuza mu nama muri South Africa kubera ko ntashobora kuza mu nama ya G20 ni secretary wa noza. Yego. Kuyizamo mu gihe South Africa ifite urwango Amerika. Deja ibingibi birakwereka uburyo South Africa igize gute iri hagati rurimi yicariye. Yego. Iri ku ikarayi. Ni nako kandi bimeze kuri hagati ya Israel n'iki na South Africa. Ibi kandi biri kuba mu gihe ingabo za Malawi zafatanyaga na South Africa muri rugamba muri mission DRC nazo zigize gute ziri gushaka gukinjura. Ubo president ku munsi w'ejo turi mu kiganiro yatangaje ko
zigiye kugira gute gutaha. Yasabye ko zivana mu rugamba zigataha, zikagenda zigataha zigasubira iwabo. Ibi birakwereka ko hagati ya sadeke y'abaje muri mishoni nta n'umwe uri guhuza n'undi Kofi, nta n'umwe uri guhuza n'undi, bose bafite ikibazo gikomeye cyane. Bafite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba batari guhuza muri uru rugamba barimo. Ubu ni ukuvuga ngo iyo amagara aterewe hejuru buri umwe asamaye, buri umwe wese arimo gukina diplomasi ye kubera impamvu imwe. Uyu munsi ibintu bishobora kwanga muri Afurika y'Epfo, ariko muri Malawi bikaguma uko byari bimeze kubera iki? Kubera umwanzuro wa perezida gusa. Yego. Nka Tanzania ho biratuje. Tanzania biratuje, nta wita ku kuvuga ngo aba baje muri Sami DRC ho nta n'umuntu, sindumva hari n'ababivuga bo muri Tanzania. Ntumbaze diplomasi bakina, uribuka yuko bo bashaka kuba baranatashye barageze n'iwabo. Oya, barahari nabo baracyafitwe. Barahari ntazakubeshye ngo ntago bagize, nabo barahari. Ariko impamvu batavugwa ni uko Tanzania yo ntiri kuvuga. South Africa niyo yagize gute, niyo yazanye ibibazo byo kuba yagira gute yavuga kuri M23. Niko byagenze. South Africa yo yazanye iki? Yazanye ibintu byo gushaka kuba big boss muri kano karere ndetse no muri Afrika. Sasa kwigira boss kuri M23 biza kurangira South Africa ishobora kujya guta, ahubwo ari byo bishobora gutuma itakaza ikuzo. Kandi ntibikeneye. Yego. Ikeneye kwatambukana umucyo, ikatambuka gitwari kigabo nk'igihugu kigize gute. So ahangaha rero twihuse nahise mbihuza no kuba Uburundi perezida yanze kujya hariya, yanze kujya muri nama, yanze kujya muri ino nama izahuza abakuru b'ibihugu bo muri SADC ndetse na EAC. Yego. Izo bloke zombi zigiye guhura kugira ngo ziganire ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko wumva yuko Neva atazaboneka. Yego, Neva ntago azaboneka. Ibi rero bikaba bikwereka ko bivuze iki? Icyo bivuze ni uko iki kibazo bagiye kwigaho cya M23 cyo kuba bavuga ngo bagira ibiganiro cyangwa se habeho ibiganiro intambara zihagarare, nuko batazanahuza n'ubundi. Icyambere cyo Uburundi buri mu bantu bagize gute bahuye n'ibibazo muri kiriya gihugu. Siko bimeze muri Kongo. Hanyuma South Africa nayo iri mu bantu bagize gute bahuye n'ibibazo hariya. Ntago tubizi ko Ramaphosa ashobora kuzaza, ashobora no kutayitabira. Ariko network ifite ikibazo pe. Network yatunaniye cyane. Si icyo dushobora gukora, abantu niba twihangana. Ariko abantu bo bari kutwumva. Yego. Network yatubanye imberenge pe. Umuntu agerageza yatubanye imberenge rwose, nibaza ko baze kutwihangana. So hari ikibazo cya South Africa ifitanye n'u Rwanda, ariko wajya kurokora SADC ubwayo iri mu gihe umuntu akwita cyo gusubiranamo, cyo kutumvikana. Urugero rwa mbere, Malawi igize gutya yavuze ati twebwe reka twikurire ingabo zacu muri Kongo, tutarinze no gutegereza ko SADC na EAC bicara ngo baganire. Ariko nureba neza iyi nama ya SADC na EAC igiye guhura, ikintu cya mbere ishaka nuko SADC izava muri Kongo mu cyubahiro. Urebye nicyo kintu cya mbere gishoboka. Itanyujijwe mu Rwanda ishobora kwava mu cyubahiro, bakabanga ingabo za SADC nizitahe, hanyuma habeho uburyo wenda bashobora kuzana ingabo za cyangwa se n'abandi cyangwa se mu bundi buryo bavuga bati habeho uburyo bwo kugira gute guhuza abantu bose. Ariko mu bigaragara ubona ko ikiri gukorwa cyose no gushakira iki, no gushakira inzira igisirikare cya SADC. Hari umuntu utanze igitekerezo aravuga ati yitwa Lama Alpha Romeo, avuga ati oya, Malawi nuko bafite amatora ya perezida muri uyu mwaka,
kandi perezida uriho ntabwo akunzwe n'abaturage kubera ubukungu bwabo bwaraguye cyane. urumva rero nibakubitiraho n'ibyo abasirikare be bari gupfa, byahita bimugora kuba yazatsinda aya matora nubwo n'ubundi nta mahirwe ahabwa. wabona kubwiraga ko ngo iyo amagara aterewe hejuru buri wese nyine ari gukinize asamaye areba iwe mu rugo, apana bya bindi byo kuba ati ndarahurira umuturanyi nanjye ubwanjye nticaniye. ariko ntabwo nibaza ko icyatuma Malawi ibikora gutyo. none se Tanzania ntifite amatora mu gihe cya vuba? na Tanzania ifite amatora mu gihe cya vuba. so Kofi reka tube kuri yaseka ikizwi cyo nuko ndira ko buca niwe ugiye muri Tanzania, hari irabera muri Tanzania cyane Kenya, niwe ugiye mbere yuko batekereza ko Neva ari ujyayo. Neva ntago agiyeyo, ubwo bivuze ko South Africa yo ntawe uzi niba Ramaphosa ari ujyayo, ariko mu by'ukuri iby'iyi nama byo urabona ko haracyarimo ikibazo, ntago bigize. ni nako kandi ubwo twari tuvuga SADC, ubwo ntikiza ko Ramaphosa nawe ntashobora kuyizamo mu gihe igihugu cye kigiye mu kiriyo cy'abasirikare bagize gute baguye mu burasirazuba bwa Kongo. kimwe ko ashobora no kuza, kimwe nuko ashobora kuza kubera pressure iri mu gihugu cye, yego, no kubera pressure y'ira komisiyo y'umutwe w'abadepite. byose birashoboka. so Kofi reka tugende turebe rero ku zindi nkuru ziri kuvugwa. nanone tunongere njye muri update ziri hariya ziri Bukavu yo rwose ubona ko isaha n'isaha abantu bashobora kuza kumva inkuru ngo byabaye ibindi. tubanze Bukavu uhita uzana update zaho cyangwa reka mbanze njye Bukavu turagaruka. yego, nyuma y'uko rero turanyine ngo yamaze gufata kano gace iraye muri no centre mu gitondo yafashe no centre yitwa Husi. byaje kandi no kurangira M23 nyine iraye muri centre yindi ituma igira ku kibuga cy'indege vuba. ibyo nabivuze, bavuga rero ko M23 yatewe ubwoba cyane FARDC n'abayobozi bose bo muri Kongo, ku buryo bamwe mu ba FARDC bari muri kiriya gice bari kuvuga ko bagomba kujya guhunga. bamwe baritegura kuva mu mujyi wa Bukavu. ibyabaye Gomerega barabyumvise, oya benshi ni n'abavuye Goma baritegura kujya kuva muri uyu mujyi wa Bukavu bakerekeza ahandi. bavuga ko rero ngo uyu munsi inama nyine idasanzwe y'abadepite yayobowe na Vital Kamerhe ngo yagarutse ku kibazo cya M23 aho yasubizanyaga nabi na bamwe mu badepite. ngo yababwiye ati muri kuvuga ngo Tshisekedi ntaganire bamwe ntimuzi Goma aho iherereye. niko yababwiraga Goma yarabariye. yego, Goma yabaye Goma. nyuma rero bavuga ko ubwo ngarutse mu imirwano igeze hehe? Gatana. ni Gatana cya Katana niho imirwano iri, ni Katana. rero ngo ntuza Kamere nyuma yo kumva ko M23 igeze ahantu ngo yaje ko Gatari ati ntimuduteshe umutwe. ibi rero abwira abandi badepite. aha rero imirwano igeze ngo byari nyuma y'uko bari bamaze kumenya ibyo FARDC yahuye nabyo, kuko ngo hano hantu yahaboneye isomo kugira ngo M23 igere hano Katana. hano hantu yageze bano bagabo bagize gute? bakubititse bakuyemo abantu benshi, bakuyemo ibikoresho, nubwo biri kuvuga ko hari indege yaje kurasa muri za Nyabibwe, ariko byanga byakundwa ko M23 ikeneye kugira gute? kugera mu mujyi wa Bukavu vuba. yego, Rudahungwa n'abavuze ati mu cyumweru kimwe, kandi koko iyo mbona yuko iyo hatazamo n'iki kintu cyo kuvuga ngo ceasefire cyane inama ya Dar es Salaam, M23 kuba yarasoje deal yose wapi ya Bukavu. deal ya Bukavu ntago yahagaritswe n'iriya nama, nta nawe binahuriye. ejo twabisobanuye, ahubwo deal ya Bukavu nako nyuma yo kwikaga ko South Africa yagomba kuza kurasa mu mujyi wa Goma, habaho gukora withdraw. icyo ubwo niko njye mbibona. nyuma yo kwikanga ngiye kwivuga mbone zanjye,
nyuma y'uko bikanze ko South Africa igiye gukora igikomano nk'uko Israel yabikoze muri Uganda muri ya operation iriya operation yitwa gute y'igitegangurirwa operation ya Uganda yamuza y'abasirikare ba Israel. Yego, indi mbone yangira yambwiye ngo Bukavu ni hatari. Bukavu ni hatari, urumva maze umwe yabimbwiye ari hafi hano za Nyabibwe, uyu we none hari mu mujyi Bukavu. Ikibazo nuko agiye ariko ntacyo turabyumva. Yego, ngagiye kwimbwira kuri audio ibintu ngo bimeze nabi, ijwi utari playing ntago narishyiramo ibintu ngo bimeze nabi, amubwira kandi nibyo byiza. General yimanukiye arashaka ko umujyi wa Bukavu uvamo icyo abarundi bashaka gukora nka bazariyeri, icyo South Africa yashaka gukoresha bazariyeri, kuko hari ya Bukavu hari nka bazariyeri nuvuga ngo hatekerezwa nka bazariyeri yo kubohora umujyi wa Goma, ku buryo bashobora gufata indege cyangwa bashobora kuhacisha ibindi bintu bishobora kubafasha kugira gute kwataka umujyi wa Goma. Gahunda barajya Kisangani ni kure cyane none, ariko urumva nta gitutu Petero bifite. Nta n'igitutu umuturage uri muri Goma cyangwa uri muri Bukavu yafite, ariko uyu munsi wa none umuturage wo muri Goma ashaka kugera igitutu cyangwa umutegetsi igitutu kubera iki Bukavu batarabasha kwibohora. Sibyo? Yes, reka nongere mbahe kuri update uko bihagaze. Bakubwira ko bakubwira ko abenshi muri ville ya Bukavu batangiye kuvamo. Bavuga ko village Kabamba FARDC iraye iyivuyemo. Abazi Kabamba mutubwire, Kabamba ni hehe? FARDC urumva yogize gute? Hari FARDC zatangiye no kwiyambura uniform muri Bukavu, zatangiye kuva muri Bukavu. Bakubwira ko amashuri yose muri ville ya Bukavu yatangaje mu gitondo ko ari ugufunga imiryango. Byahere kuri Université Catholique de Bukavu mu gitondo. Ubwo ntacyo mwumvamo abadukurikiye. Ba Mohamed mukomere cyane, Patrick nawe ukomera cyane. Bayidawe tunababwire ko hari umukunzi wa Bwiza witwa Patrick ufite imodoka agurisha ngo zivi Burayi, zimva-Burayi nka bya bindi byo kwamana. Gafite imodoka agurisha zirimo Toyota Starlet ku bashaka imodoka zitanywa cyane cyangwa se gukora auto école n'abafite amashuri ya auto école. Sinangombwa gushinga auto école, ubundi kariya ngo ni ka kimaranzara. Iyo ukaguze ukagenda ukagashyira muri auto école karagutunga. Minerva ntishobora kubura. Nese imodoka ishobora kukuverisa hejuru y'ibihumbi 250 ku kwezi. Urumva ari amafaranga makeya. Ikindi nuko muri afite imodoka za Rava 2012 zishobora kuyagutiza zikoreshwa amashanyarazi na 2017 zikoreshwa amashanyarazi, akajya n'imodoka za Rava 2010. Ubwo abantu bamugana nyine bakamubera umukiriya, ziri na hano mu Rwanda ngaye nguko. So bivuze rero ko Bukavu ejo dushobora kwerekera cyangwa tukerekera Bukavu Kofi. Yego, twahura ku cyumweru. Yego, bavuga ko Goma naho uyu munsi wongeye kugaragara indi shusho nshya y'umutekano. Bavuga ko abenshi mu bitabiriye inama za M23 zabaye mu mujyi wa Goma, abenshi n'urubyiruko bashaka impinduka. Ngira ngo babonye abamotari, babonye n'abandi bantu benshi barimo bavuga bati rwose intare. Abaturage bishimye, abaturage stade yakubise iruzura no hanze burira ibiti, urumva. Ahubwo abenshi uyu munsi nibwo nabashe kubona ko umujyi wa Goma ushobora kuba utuwe n'abaturage barenze abavugwa. Nicyo kintu nabonye. Hanyuma ikindi nuko muri Masisi abaturage ba village Busumba ngo bishimye cyane nyuma y'ishyirwaho rya guverineri mushya uvuka muri groupement ya Bashari Mokoto. Uyu ninde? Ni Bahati iwabo ni Busumba. Yego, ngaye nguko Kofi. Tujye rero ku bindi. Ushobora no guhamagara Rudahunga mu gihe ndi gushaka andi makuru. Nimujye kure ndi guhamagara imboni iri Bukavu ngitubwire uko bihagaze mu mujyi wa Bukavu. Umujyi wa Bukavu bivuga ko wasuwe rwose na General Makenga ngashobora kuba yarigereye yawurimo, kandi umugambi no kugira gute amakuru
ava mu bantu bahariya ni uko umugambi ari uko Bukavu igomba kugira gute nayo igomba kugenda. Bivuze ko ibiganiro byo kuwa gatandatu bishobora kuba Bukavu nayo iri mu biganirwaho. Uyu munsi baravuga Goma, bishobora kuba bira biganiro nayo Bukavu igeze gute yagiye. Uko niko bimeze. Ikaba wenda mbe nasoma n'ibitekerezo by'abantu ari nako iyi mboni yacu iri mu mujyi wa Bukavu iri butubwire uko bihagaze aka kanya. Ntekereza ko na Rudahunga yageze ku murongo. Rudahunga yaje. Rudahunga wiriwe? Umeze neza? Meze neza kabisa. Turakwakiriye? Murakoze cyane. Abakunzi ba Bwiza bagutegereje. Ntabwo nakurikiye direct YouTube yanjye yanze gufungura ikiganiro. Ariko nabonye ibyo mwashyizeho kuri titre. Ndumva mwavuze ku bijyanye n'uburyo turimo irasatira Bukavu. Yego. Munavuga no ku ijambo rya Corneille Nangaa. Yego. Mwarizanyeho? Oya nabo twarizanyeho. Ni wowe twagusigiyeho umwanya kugira ngo uze kuri tubwire. Okay. Abari naryo uheraho ubundi tubone kujya kuri Bukavu. Okay. Sawa murakoze. Kuri Corneille Nangaa yavuze ijambo. Uragerageza uzamura ijwiho gatoya. Esa muranyumva. Uri gukoresha ekuteri, uri gukoresha iki? Wani telefone isanzwe ntabwo ari. Yego uzamureho rwose. Muriho muranyumva ariko uko nyine kumva neza. Yego. Okay. Kuri nuzo ku ijambo Corneille Nangaa yatanze ni ijambo twese twari dutegereje kugira ngo tuze kumva ibintu biri kubiyemo kuko hari ibintu twakekaga wenda ari buvuge. Yego. Yari ijambo rero nanjye ubwanjye rwose ari ntegereje kuko ari ikintu ntuze kuvuga ni Goma buriya niho hantu twari dutegereje kuzamenya imigabo n'imigambi ya M23. Ese amahanga arayibona gute? Ese izaguma muri uno mujyi? Yego. Hari ibintu byinshi rero yavuze ariko ngende bugaruka mu tuntu dutatu gusa. Yego. Kuko urabona yatangiye ashimira abakongomani kuba uburyo babakiriye. Ibyo byo ni ibintu bisanzwe, bakiriwe neza cyane. Abizeza ko bagomba gusinzira umutekano uhari. Yego. Yajya ababwira ibintu byinshi ko bagiye kubona nyine sisiteme itandukanye niyo bari barimo kandi batangiye kuenjoyinga abakongomani ukurikije amakuru barimo kugenda batanga. Kuko hari umuntu wari mu gutera sitora avuga ati ngo bakumbuye kubona ruswa mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma bakumbuye kubona ruswa. Bakumbuye kubona ruswa ku rwego rwa polisi bayibaka mu muhanda. Urabona ko ibyo ngibyo mbese baratangaye babonye ko barimo kubona ibintu bitandukanye n'uburyo babagamo. Rero wenda ku kindi kintu yagiye avugaho ni nanjye nari ntegereje ni ukuvuga ngo kwinjiza abasirikare. Muribuka ko ari ibintu twagiye tugarukaho cyane tuvuga tuti muri nuza uriya mujyi nibawugeramo bazabona. Yego. Yego. Uko bisoho barababazarenda uko bisoho n'abandi bazaruka. Rero hari utuntu dutatu ngewe ndi bugarukeho navuga wenda nakuyemo ariko cyane wenda ku cya gatatu cyane ari icya mbere ndumva natwoherereje twarana twanditse ariko ari ku kijyanye n'inuza n'umutekano muri Goma, ku kijyanye n'uburyo no kubona renforcement nakivuzeho ariko ku kintu cya nyuma ngiye nshaka kuvugaho yavuzeho cyane ni nako cyatumye mpita ngira attention nkavuga ni iki kintu wenda umuntu aza kucyanalizaho. Yego. Ni ukuvuga ngo yavuze ko bagiye kurwanya FDL. Ibyo ni ibintu bisanzwe byari biri muri plan yawo. Yego. Ariko ni ukuvuga ngo ku kintu yavuze ngo bazirukana IDF wa mutwe wa Uganda. Ngo abantu ngo uraza kongerejwe muri telefone ya Kofi niba ari iki? Hamagara kuri WhatsApp yanjye 07 08855010 WhatsApp gusa.
oya ntago ndi kuyikoresha kuri interineti. 07 8 8 55 50 10 yimpamagareho ariho tuvuganiraho 55 40 10. Yego. mu gihe yego Rudahunga mu gihe ari kuza tumutegereje. Mu gihe ari kuza natwe tumuhamagara kuko ijwi rye ntago ngo ryumvikanaga. Ni nako kandi imboni nazo zikomeje kunyohereza amakuru Kofi. Niko imboni zikomeje kunyohereza amakuru ubona ko ngiye natunguye kumva ko hariho uburyo bwo kuba M23 ishaka umujyi wa Bukavu kandi yavuga ko iri muri Sizifanya. Nawe nawe uzumva gutangaza gusa kuri ngewe muri analizanye nkabona ko M23 idafite umujyi wa Bukavu idashobora gusinzira. ntago biragoye. Yego nishobora gusinzira. Menace zaba nyinshi. Yego yahamagara Rudahunga. Hello. Yego Rudahu. Muranyumva neza noneho? Yego. Yes, nari ndimo ngeze nyine sobanura ku bijyanye n'ubu bivuze ngo live batangaje intambara kuri ADF. Uriya mutwe wa terroriste urwanya Uganda. Yego. Rero nkabona ko ni ikintu gishyashya bwa mbere nge numvishe uriya nuza AFC M20 ideklara yuko muri programu zayo bagiye kurwanya na ADF kandi murabizi ko ADF iri mu gace ituri hari za Beni aho nuza na aho Uganda ya deploys ingabo muri operation Ushuja ndetse mu mazi mbisi munabona ko Uganda irimo iradeploy izindi ngabo byanyuze no mu itangazo ryayo vuze ko igiye kuranforce umutekano uri ku mupaka wa. Yego. Ubushize nari navuze ni nuza M23 ishobora kutinjira mu rwego rwo kwanga kugonganisha UPD na FRDC ariko kuba bidekaraye kuriya nyine izi mpamvu yabidekaraye irashaka kwerekana igomba kwazana umutekano nku FDLR hano muri aka gace ka Nord Kivu ibakuyemo. Yego ngo kuri Uganda ijye kubona undi mu partenaire mwiza undi mu partenaire mushyashya kandi wayifasha gukubita IDF kurushko nagana nuza kurushko bakoranaga na kurushko bakoranaga na FRDC. Yego. Ako niko kantu nge nabonye kankuruye kabisogeni gashyashya muri iriya discours ya Nanga. Yego. Yes yeah. Okay, hanyuma wowe uri mu bantu bavuze ko M23 kwanza reka tubanze turebe tujye dutere metero tujye mu biganiro byo guhuza Rwanda ndetse na SADC Rwanda na Nairobi. Yase. Kuba uyu munsi bigaragara ko abaperezida bamwe bashobora kutazabera. Ntubibona nk'ikibazo gishobora kuzatuma ahubwo ari kwa gushaka uburyo bidindizwa kuko biragaragara ko birimo biracikagurika. Birimo biracikagurika ushaka uburyo ugira wafigisinga telefone yawe cyangwa rekagiye guhamagare wenda ari igihe biba bigize network rwose ni ikibazo. Na Robert nawe rwose ndabona wabonetse uze kuduha overview yawe uko byumva. Yego. Ubu ngubu noneho urabyumva twumva neza undi baza kwana twumva neza. Yego. Yego ngaho twagenda ari kure cyane. Uri kure cyane Rudo. Ndakumva. Yego wakomeza noneho wapi telefone yawe iri kure cyane ntabwo turi kukumva. Sinzi nahamagara Kofi
Kofi telefone yavugana ubu gutyo gutyo ubu ndakumva uze gutyo gutyo ubu ndakumva nahamagara Kofi no reka nkwe nduhamagaraho kugira ngo bitworohere. Kofi telefone yivuga nabi cyane ntago noneho twakumva. Kanze ngo nduhamagaraho wihangane tugiye kugushyushya ubwonko. Yes, iyo ngiyo iyo yihamagara direct. Uyu munsi twagona network nicyo cyabiteye batwihanganire rwose. Inama niyo tugiye kugarukaho abashaka ko tugarukaho tuze no kugaruka kuri update dutegereje ziri kuva Bukavu. Urumva rero ko abashaka kugenda muretse kugenda. Yego Rudahunga ndibaza wakonyerwa hamagara kuri nimero naguhashye. Iyo naguhaye wayihamagara direct. Yego Kofi twakomeza wenda mu gihe Rudahunga arimo atuvugisha. Ni ikintu nabona yuko Sud Kivu ishobora kutazabamo imirwano nk'iyabaye muri Kivu y'Amajyaruguru, kuko Kivu y'Amajyaruguru yaragoranye cyane kugira ngo M23 igere mu mujyi wa Goma bitwaye imyaka 3 urufunguzo rwa mbere rutuma Sud Kivu idashobora guhorana ni Nyabibwe kuvamo kwayo deja kuba M23 turageze habita Katana bivuze ko byagora FARDC kubatangira. Ikindi kandi abandi bakubwira ko M23 yacengeye uyu mujyi mu buryo buteye ubwoba iwurimo. Yego yacengeye umujyi mu buryo buteye ubwoba. Abantu bavuga ngo network mwihangane rwose nese ko nta bundi buryo dufite. Yego so rero bavuga ko M23 yacengeye umujyi wa Bukavu. Ni nabyo byaje kuba ugeze kubona ko hari umusirikare wa FARDC uramwibuka wari urimo avuga ko mu mujyi wa Goma bari ku kibuga cy'indege bagiye kumva M23 umujyi wose rimira urasiramo. Yose impande zose babura uko bashobora kubigenza na Bukavu ribona ko ariko bizagenda bashobora kuzashiduka M23 iri kujya gute iri kujagajaga iri kubarasa. Ngo M23 yabaye hagaritse imirwano FARDC bagaha igitero. Ngo ari wambwiye ko M23 ngo yarisinze yiturije ngo baritabaye bahita bakobereza ku rugamba. Kwituriza kwa rero ngo bayiteye bituma ifatanya bibwe ariko nyamara mu gihe ari Misaka Wazalendo na zo muri NDC EPSRS FDLR yabasakaga he mu bice bya Warikare bari nibasaka irongera kandi muri Rushagara nabwo ijya kubasaka ku munsi w'ejo rwose iri muri ceasefire. Ariko urumva nyine no kuyakubasaka itarwana hanyuma ntifate n'ibice irabyigarurira kandi ubundi ceasefire yagakoze nka ya India Eclaf ekora ceasefire igasubiza ibice. Uyu muntu baza ngo imvetageze Katana gute itarafata kare none se ko yageze bihambwe itarafata Rubaya ko yageze kugera sinzabona yageze ko yageze muri hafi na Pinga itarajya kuri Masizoni cyangwa kuri Munakatare yari mu Kicanga muri Warikare. Ibi ni ibintu bimve tubona ko ikora yigeze kurwana igera Kayina itarafata Kanyabayonga. Ibi ushobora kubyibaza. Ikindi nuko M23 ibintu irimo irabizi icyo twanakubwira kugira ngo yinjire mu mujyi wa Goma yarenze Kanyamahoro bikuramo. Uruka ko cyari twabwiraga ko iri gukora noza infiltration. Yarenze Kanyamahoro yani wita wibaza giye birwanire M23 rimwe nemwe ushaka gucanga kuko sindi umusirikare nta nubwo ndi mu gupanga urugamba ariko iyo birebye neza ubona ko hari uburyo ikora ukibaza se noneho ukanareba abo barwana sibyo ukareba abo barwana ukibaza ihagera gute. Ntago shoza mirwa ntago ndi kugereranya ibidahura none se kuki yarwaniraga ku kibuga cy'indege itarafata za petite barriere za grande barriere. Ibyo nabyo nshobora kubikubaza sibyo ibyo ushobora kubyibaza. Hari naho yarwaniraga mu birere kandi itarafata ikibuga cy'indege. Ibyo narabirebaga byo rwose narabirebaga
kuko yaciye ku kibuga cy'indege ya Rwanda hirya yacyo byo narabirebaga ntabwo ari ukujyanye bidahura ahubwo hari uburyo wibaza yabonye inzira gute kimwe nuko ushobora kwibaza ni gute ishobora kugera mu mujyi wa Bukavu cyangwa mu nkengero z'ikibuga cy'indege itanyuza hose tuvuga yanyuze ariko nanone se nk'umusirikare ni gute atagera aho ngaho ibyo nabyo ushobora kubyibaza yego Norbert ati emve turi gukora diversion kuyobya imboni zacu iri kutwereka icyerekezo iyo itarimo twareba igakubita ahandi yanadukoreye distraction kuturangaza ikimika guverineri iri kwinjira Bukavu byose birashoboka yego byose birashoboka ibyo Norbert avuga M23 iri gukora ku kintu cyo kurangaza iki irimika guverineri muri Sizifaya siko bimeze kwanza yaravuze ko igiye mu gikorwa cya humanitarian ikijyamo ariko iri no gutegura kwimika gavana ariko urumva gavana ni ukuza kubafasha nyine gukora ibyo bikorwa bya humanitarian ese ntiyabisanzwe bikora ntago hasanzwe uyu munsi ni ugushyiraho structure y'ubuyobozi ya nyayo yubatse hano harimo uburyo ikora ibintu byose ni kinetse gusa ni ugukora mu buryo bwa kinetse gusa nyine niko inyashyamba zigomba gukora nk'ubu ushobora gusanga batubwira ngo iri Bukavu kumva ngo Rubero ivuyemo ego cyangwa se bakajya Rubero bashaka kiwari kare ibi byose ushobora kujya gute kwibaza uko biri kugenda bikagucanga so nguko uko rero uko tubyumva ariko still network ego iracyari imberenge yego ndabona yamboni yanyohereje uko bihagaze tubirebe nabyo network tukiri kurwana nayo niyangane ndabona yabinyohereje kuko we ntago yavuga bahita bamumenya ati yabanje ati petit frère okay ibindi yambwiye ati Bukavu ni hatari ati inahangaha Bukavu byadogereye ndakurahiye nda musirikare nangwa umugore w'umusirikare uraye mu nkambi mwumvishe wowe Nshozamihigo kandi uyu muntu ariyo ari ahantu hose ari rwose no ahantu hose hashoboka ni umwe mu mboni twizera cyane ushobora kuduha amakuru yayandi imbere nabambwiye ko FARDC Kisekedi ari gushaka gukora ari gusaba ibiganiro kandi abimbwira njyewe ntabyumva ni nawe wampaye amakuru kuko yarayakuye muri leta y'amajoro rero uyu wenda mwizeye rwose ati nta musirikare cyangwa umugore w'umusirikare uraye mu kigo cya gisirikare nko mu kambi ya Sayo muri Kansayo mu kigo cya Shabo ngo biriwe bari gutunda ibintu abandi bafashe inzira bahungiye Uvira uri kumva Nshozamihigo hanyuma ati ni ukuvuga ko abasirikare bavuye ku rugamba Karehe bari na panike ego hanyuma ngo Side Kivu yose isoko Dia Kadutu naho bita kwa baba Chingazi amabotike na magaze zose ndabicuruzwa birayemo imodoka zabitunze buri muntu ajana mu nzu yiwe uyu nuko yandika nukavuga amabanke yose nda amafaranga arayemo yose ukubyumva Kofi amabanke nta mafaranga arayemo yose buri wese yaretiriye amafaranga buri wese ngo baretiriye amafaranga yabo yose uko urumva yo namakuru ari kuvayo Ibukavu nanga abakozi ba leta bose bahongishije imiryango yabo i Burundi nico gitumye Burundi bufunga imipaka na Kongo kuko imbunzi zabaye nyinshi bituma amafaranga abura i Bujumbura amadolari bagabye menshi i Bujumbura sasa inzara menshi irica abarundi kuko abakongomani binjiranye amadolari menshi cyane bivuze ko Uburundi bwafunze umupaka ubuhuza n'iki na DRC ayo ni amakuru mashyashya akiri hano yego uko niko bihagaze noneho ikindi Norbert urakoze cyane ku bitekerezo byawe ukunda kuma ati ibitangazamakuru byose byarebaga Goma none umva ibya Sidi Kivu
rwose dushobora kuvuga Bukavu igahita ikuramo Warikare teritwari cyangwa Rubero teritwari ishobora gukeka Bukavu ukabumva Uvira. Ngayo nguko hano harimo akantu da harimo akantu ki uko niko bimeze. Hanyuma nongere nibarize uyu muntu wanjye, eta majoro yo iri hehe? Abasirikare bagiye hehe kugira ngo tube tufata amakuru? Mujye mwihangana tuba tubivuga buke buke, ariko tuba dushaka amakuru kugira ngo muyabone yuzuye ari kuva mu bice byinshi bitandukanye. kandi uri kumva ko bahungishirije imiryango yabo Uvira, bo bagiye Uvira, urumva nta bakiri muri kampu. Urumva aya ni amakuru y'aka kanya turi gufata. Gusa andi makuru nafashe mu gitondo bambwiye ko ngira ngo nanabivuze ko bishoboka ko ku munsi w'ejo cyangwa se iminsi ishizeho umuyobozi w'ingabo wa AFC yaba yarahuye n'umuyobozi w'ingabo za Twirwaneho muri Sud Kivu. Ayo niyo makuru twabashije kumenya ko bahuye kandi aba n'abasirikare bahora bagiye gukora iki? Uribaza ko kwitegura, uribaza ko afande umwe yahora n'undi bagiye gukora iki? Bose n'abarwanyi bari kwirwanaho. Umwe ari kurwana muri Kivu y'Amajyaruguru, undi yarwanaga muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuze ko rero bashobora gufatanya iyi Kivu y'Amajyepfo ikajya gute ikavamo. Biri mu bintu bishobora kuba byatumye perezida w'u Burundi Ndayishimiye atajya muri iyi nama. Inama igomba kuba ihuriramo Sadeke ndetse na EAC. Ahubwo umuntu ashobora kugaruka ku kintu kimwe, kubera iki yaba basirikare n'abaturage abenshi barimo guhungira Uvira no mu Burundi? Bari nyine urumva Uvira yo kuza Rusizi niho hafi. None se kuki bahungiye Bukavu aho kuza kwinjira mu Rwanda? Fata urugero rumwe, b'abasirikare ba FARDC bari muri MONUSCO ko bakiri yose mu Rwanda ntihari inzira. So urumva abakongomani burabizi ko hari tension politique hagati yabo n'u Rwanda, ntago baza. Kuko uko bamwe mu basirikare bashaka gutekereza bati tubajya mu Rwanda dushobora kugira umutekano, hari n'abavuga bati ariko mu Rwanda tujye dushobora gupfa. Hanyuma witwarama Alpha Romeo ati ese umuntu ubizi yasobanurira nanga ni colonel or ni colonel? Ni colonel ni izina rye, not colonel ni izina rye. Hanyuma ngo colonel Kayina sigaye yabahehe yiyunze na Mveturwa. Ikindi Bahati governor ni umusirikare, Bahati jye bambwiye ko ari umusivili, abandi bakavuga ko ari umusirikare. Kugeza uyu munsi Bahati kireka dukoranye interview wabikwibwira ko ari umusirikare, ariko Bahati kuva mu myaka yashize yari kumwe n'Amakenga, kuva bafata Goma yarameze nka ADC wiwe, nka Chief Escort wiwe 2012 bafata Goma na 2013 yari kumwe na General Makenga, bajyana Uganda baranagarukana. So ubwo rero urumva mu nyeshyamba nizo ziba zizi ngo uyu ni umusirikare cyangwa se umusirikare. Urumva uko bimeze. Hanyuma undi gira ngo ibindi wenda twakomeza tubiganiraho. Hanyuma umuntu witwa Kigoma TV ati ngo mu kutitabira inama ni ukwanga gukemura ibibazo byo muri Kongo kuko babifitemo inyungu. Ikindi muribuke ko uyu perezida Ndayishimiye kuzajya muri iriya nama bagahurirayo n'u Rwanda, bagahurirayo na Kenya, bagahurirayo na Tanzania, mu by'ukuri na South Africa ni igisebo. Bazaba barebana gute? Ubundi inama abayobozi bagiye ubwabo barebana gute? Ariko rero burya Uburundi bwashakaga gutera u Rwanda n'ubu buracyabigambiriye. South Africa yashakaga gutera u Rwanda n'ubu buracyabigambiriye. Hanyuma gukubitwa ko abasirikare ba South Africa n'abarundi bavuga ko bakubiswe n'u Rwanda, bazahurirayo narwo. Ubundi bagiye bakarebana gute? Ibi nabyo dushaka kubyibaza. No kurebana y'ingwe. Gusa muri politike ngo nta mwanzi, ariko se byose bo bimeze bite? Umwanzi abaho ariko ntago ngo abe w'ibihe byose. So ngayo nguko. Yego Norobert yakoze ati Bahati ni kamarade munyeshyamba n'umusirikare, ndetse bivuga ko ari kuri ranka ya colonel, ariko simbihagaze. Nanjye bavuga ko ari colonel. Uko bifata nari niko mbifata, nkuko bakubwira ko Nkurunziza yari
Colonel Nkurunziza Pierre uraho Murundi yego. So bakubwira rero ko FARDC ngo bavuye mu bigo byabo binjiye mu baturage. Ndakurahiye ndago wareba panike iri Bukavu ni hatari uyu ari Bukavu. So Bukavu rero ni hatari. Ibintu byabaye iki? Byabaye imberenge. No kuvuga ngo situation iri Bukavu ni nka situation uribuka ubwoba bwari Goma ubwo M23 yageraga Minova. Abazi ubwenge bahise bagira Minova nibwo ubwoba bwinshi bwasatira umujyi wa Goma. Nabundi M23 itarajya Minova urabona ko ikigera Minova nibwo yagarutse inyuma iza gushyira irambunda kuri Noza kuri uriya mwigimbakirwa ikigera Minova igafatana Bweramana igafatana Karungu nibwo yahise ijya kuri Kitembe. Yego, kandi Kitembe niyo yagize gute yabafashe kuvanamo Sake. Yabafashe kuvanamo Sake kuko yafashe gusenya bazarieri zaki za FARDC. Mu kumara kuzisenya itangira kugikubita hera za Muhambe na za Kasengese. Nuko FARDC yagize gute yisanze iri mu nzira ihunga. Yego Rudaho hayituma naho ryari ryanze umuranyumva neza ubu ndakumva. Okay. Narindi mudasobanura ku bijyanye n'ijambo rya Corneille Nangaa. Sinzi niba abadutega amatwi bumvishe point nashaka kuvugaho. Wayicamo ni summary mu gihe gitoya. Yes. Yavuze point nyinshi aho ikaze yizeza cyane cyane abaturage umutekano. Anabashima uburyo babakiriye ariko ku kintu ngena kwemo point butatu bw'ingenzi. Ari cyambere cyo kwinjiza abasirikare nyine Mendevra rabizi ko twagiye tubigarukaho niba bafata Goma biri mu kimwe mu bintu bazabona cyane. Ari cya kabiri ara ijambo ryiza yavuze ngo izuba rirasira mu burasirazuba rikarengera hehe mu burengerazuba. Yego. Uburasirazuba rero ni hehe ni Goma. Kenshi twagiye tuvuga tuti iyo Goma na Bukavu bifashwe ahandi abari ugushorera mpaka Kindi. Yego. Izo ni histoire zagiye zigaragara mu ntambara kuva 96. Hanyuma kandi iki kintu yakomeje kugenda akangurira abaturage ababaza ngo dukomeze Kindi birasana byase binyibutse ntambara y'96 igihe bafataga Kisangani. Icyo gihe nuza Kabila uriya mukuru yarabajije Kabila pe abaturage tugiye Kinshasa bose bahagurikira icyari. Yego. Icya gatatu rero nashaka kuvugaho ni kuri ADF n'ubwa mbere AFC M23 declare ko muri plan zabo harimo gutsinsura ADF. Yego. Nabigarutse mvuga ino ushize nari navuze ni M23 kuba yakwinjira muri Turi cyangwa za Beni hariyo Uganda UPDF bishobora kugaragara nabi kubera ko icyo gihe yabigiye kwirukana FARDC. Yego. Ariko ubu ngubu kubidekaraye ko igiye nayo gusenya ADF UPDF ikaba yarongereye ingabo hariya ni ikintu kigaragara ko UPDF igiye kubona undi mu partner uyifasha kurusha FARDC yo yasaga nkaho bivugwa ko yagambanaga UPDF yategura ibitero ugasanga donc hari amakuru ADF yari ifite. Nahita mbona rero ko bizazana nyine ya formule dukunze kuvuga ngo umwanzi ahinduka inshuti. Niba nuza M23 igiye kuba umwanzi wa ADF automatically M23 itiba inshuti na PDF. Nabona rero ko ari akantu kandi nuza yinjijemo kagaragaza ko bafite akayihayiho kw'intara ya Ituri yose nayo kuyikuramo. Yego. So wewe wanambwiye ko ngo M23 igiye kuba nk'itwaye gari ya moshi nyuma ya Goma ndetse n'igera na Bukavu. Ariko ubwo washaka kuvuga iki Rudaho? Ni ukuvuga ngo ubu gari ya moshi iratangiye. Yego. Ni ukuvuga ngo M23 ibaye nka gari ya moshi zirabita TGV tira grande vitesse zirukanka cyane
ni ukuvuga ngo kuva Goma ivuyemo uzi ko ejo batubwiye ngo Gahenge mu majyepfo ariko amakuru niriwe nkurura urabona ko Bukavu bari kwitegura bisa nkaho byarangiye rwose. Bukavu mu minsi 2 ushobora gusanga Bukavu itarabirimo. Hari n'umuntu umwe rwose ndi kubaza ayisambira ati Bukavu ye nk'iminsi 3. Ati ubundi Bukavu iraba itari hafi aho ngaho. Uribuka ko wa gatanu ushize ko nayo nakubwiye ni Bukavu nge nyihaye iminsi 7. Ni ibintu byagaragaraga kuko nuko haje ibintu by'Agahenge ariko rwose Bukavu na resistance izagira nka Goma. Buriya Goma hajemo resistance kubera harimo n'ingabo nyinshi zitandukanye n'intwaro nyinshi badashaka kurekura Goma. Bukavu na resistance izagira. Bukavu na Goma imaze gufatwa, niyo mpamvu navugaga ni M23 FC igiye kubagariya moshi yihuta. Urajya kumva wumve iturisi ikurikiraho. Bira bavugaga ngo akenshi twavuga ngo Kisangani intara ituri ishobora guhita ari ikurikiraho kugira ngo nayo ibone umutekano, abaturage bishime babone umutekano barwaye igihe kirekire, hanyuma ibindi bigakurikiraho kuko ibiganiro ndimo kubona rwose harimo ikibazo kubera ko Kongo yamaze kudekarara ko yasohoye mandadare yo gufata Corneille Nangaa. Kandi bino biganiro uribuka ko ku wa mbere cyangwa kwa kabiri batangira gusa kubinuganugaga bavuga ko nizi mandadare zo gufata aba Nangaa ndetse n'aba bandi bari muri M23 bazakuwe. Bavuga ko zigomba gukorwa kugira ngo babone uko bitabira ibiganiro. So bivuze rero ko Kongo yamaze kuva mu mujyo w'ibiganiro, ubona ko ahubwo igiye kubaho n'intambara gusa. Ahubwo ikigiye bavuga ko bakuye igihano cy'urupfu kuri bo Bertrand Bisimwa na Corneille Nangaa. Ubu rero badekaraye muza mandadari. Ni ukuvuga ngo Corneille Nangaa yibeshye gusohoka ku butaka bwa Kongo, mandadari international ku bihugu wenda biba byumva Kongo bashobora kumufata. Ari kuko urabona nahoze soma mu kanya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo uriya Wagner, Madame Wagner yari yagiye i Buruseli ngo ikintu cyamujyanye kwinginga Bruxelles kuba yabafasha gukuramo Goma bakayisubirana kuko Goma abazungu yaba babaje cyane, niho ahantu hacaga ibuye rigiye bitwikiriye iki bitwikiriye ngo ubugira neza iriya miryango ubugira neza ibirego. Ubwo rero urumva ko ibiganiro bamaze gusora amamandadare yo gufata bari abantu bayoboye AFC ba Bertrand Bisimwa ba Corneille Nangaa. Sinumva ibyo biganiro abantu bazabikora ukuntu bizaba bimeze, kandi urumva ntabwo M23 ushobora kwemera kujya mu biganiro bamaze kuyisoreraho nuza mandadare. Yego. So ubu rero umuntu ashobora kwitega ko mu minsi 3 weekend, ubwo ndavuga ku cyumweru nabo M23 weekend ibicyaye weekend ntabwo iba yoroshye. Weekend ya M23 rwose kuri FARDC ni ikintu gitoroshye. Gusa umuntu uri hariya we yambwiye ko ari kandi n'ubu turacyavugana, imboni ya Bwizi bahari yambwiye ko already FARDC bo bamaze kohereza imiryango yabo n'abagore babo baheshi bavuye mu bigo, abayobozi b'intara nabo bohereje imiryango yabo bari gucungira hafi bari ko M23 yagira bagahita biyukanyira bakigendera. So bivuze ko n'abaturage abenshi bagiye, abafite ubushobozi bagiye, babwira ko mu Burundi ikitwa idolari cyabaye idolari bese amafaranga y'u Burundi yatakaje iki agaciro ko bakongomana gukoresha iki amadolari. Impunzi zabaye nyinshi bari kuyakoresha bajyana i Burundi, bari guhungira i Burundi. Urumva iyo bagiye bakoresha amadolari nk'ibisanzwe muri Kongo ngira ngo urabizi. Hanyuma Norbert akavuga ati jye uko mbyumva ntabwo bakwemera ko guverineri bashyizeho agira ibice atayobora, bagomba kubizana nabyo Rubero yose warikare yose na Ben, niko bimeze. Kare nabe ndemeranya nawe kare numva nabivuzeho. Icyambere urabona abaturage Kinshasa ntabwo barimo baremera laissez-passer amapasiporo bafatiraga hehe zago. Ni ukuvuga ngo nk'umuturage ubu
ngubu ushaka kuba yakwisohokera ngo ajye kure ahadasohoka abashe gusohoka byanze bikunze agomba kujya gushaka iki pasiporo rubero hari nuza guverineri kuko Kongo ishobora kuvuga ngo pasiporo ahereye Goma ntabwo tuyemera. Oya Goma ntabwo ari hatangira. No kuvuga ngo icyavuga yumve turamutse guhaye icyangombwa ukajyayo ntabwo bakemera. Ho icyo nashakaga kumunganiraho nuko n'umuntu wese wo muri Goma akenera pasiporo yajyaga Kinshasa cyangwa akaza Bukavu. Yego. Cyangwa marese passe n'ibiki byose. Ariko urumva ko na Bukavu nayo n'iki impamvu rero bagomba kubafata hariya hose kugira ngo intara yabo yuzuye bakontorora icyo ni kimwe. Icya kabiri kubera kubura bashyizeho ubuyobozi bagashyiraho guverineri n'amwungirije n'iki mu rwego rwa administration n'igihe bazaba bagiye mu biganiro ni ukugira ngo aho hantu nyine bafashe hagomba kuba hari represent hari abantu bahagarariye ni ukugira ngo bazerekane itandukaniro ko twayoboye aha hantu abaturage bacu twarabayoboye tubayobora iki gihe twashyize ibikorwa remezo n'iki turabafasha abaturage rero buriya nabo bafite n'ijambo rya nyuma ryo kugaragaza bati dore itandukaniro riri uko mwe mwatuyoboraga nuko abangaba barimo baratuyobora. Ubwo niyo mpamvu rero ubona bahise bashyiraho inzego ariko njye nkabireba mu buryo bwa kure ziriya nzego bashyizeho no kugira ngo bemeze neza ko butaka batazabuvamo. Yego ni uburyo bwo kwemeza abaturage. Ikindi ubona ko na communauté internationale ikindi ubona ko ni no kwereka urabona ko kubushyiraho ziriya nzego mbere y'uko ibiganiro bya Rwanda bihuzwa na Nairobi nabyo ubwabyo ni ukukwereka ko badateze kurekura na rimwe. Yes, badateze kurekura ni ukuvuga ngo ntabwo bya bindi bajyaga bavuga ngo bageze ngo muri Goma ngo basubire inyuma ibyo byo rwose niyo mpamvu kenshi muze kugaruka kuri iki kintu Goma bahebe. Buriya nuze yakoze rere grave Kisekedi yanga kumvikana na bariya bantu hakiri kare bakimwinginga kandi hari igihe twigeze kuvuga nagiye bizageraho imishyikirano igore kuri leta bitewe n'ahantu bazaba barafashe ahubwo we akomeza kwishyiramo iki umuturanyi kwishyiramo umuturanyi. Iyo ni ereri ya mbere yakoze akora na ereri ya kabiri yo kudekarara intambara ku muturanyi nubwo wenda bitaciye muri parliament ariko yarayidekaraye kuvuga ngo afite ambition yo gukuraho umuturanyi akavuga ngo tuzakora uburyo bwose tumukureho kandi akabidekarara hariya ku rwego mpuzamahanga abantu bose barimo baramwumva. Hariya ni ikintu yakoze ku buryo kubigarura bizamugora. Hari umuhanga umwe mukongomani wigeze buriya rero abakongomani b'abahanga cyane bakunze gutanga analize ukumva bavuze ikintu cy'ubwenge. Hari uwavuze ati buriya hari umugani mu gisirikare bakunze kuvuga ngo umusivire ahantu asozereza gutekereza niyo umusirikare atangirira gutekereza. Wowe uragiye uravuze ngo ngewe ngo afite intwaro ngo zarafi Kigali kandi uranazitangaje. Undi rero nawe arahita avuga ati nanjye mfite uburyo noneho kuba uvuze gutya ntabwo ukina nanjye ubwo ngiye kugira iki kukwitegura. Rero iki kibazo iwe aho kugira ngo kimure ikibazo na bene wabo n'iki bafitanye ibibazo yashatse kukigeneraliza ngo kijye muri region. Ariko ikintu ubona cyamugoye ariko ikintu ubona kare nawe mbona hajemo n'intuza n'abanyamadini bamubwira ati niyo byaba ngombwa gukora mu kiganza cya shitani ariko amaboko aboneke nako amahoro. Rero nkabona reka tutegereze tuzarebe wenda ku wa gatandatu inyuma y'izi ntuza bloke ebyiri icyo zizemeza usibye ko hari ikiganiro kare nawe nkurikira France 24 iragiranye na Minisitiri Nduhungirehe barimo kumubaza uburyo biteguye iriya nama. Hari ibindi bintu biri muri lobbying ku ruhande bari gushaka kuba babwira M23 ngo bave muri Goma noneho ngo imishyikirano itangire noneho ngo Goma
ibe zone netre najyemo leta hazajyemo abasirikare bazaba batanzwe na EAC na SADC. yego Icyo kintu rero nkahita mbona ko impamvu M23 ishyiraho ubuyobozi direct igatumiza n'abaturage Corneille Nangaa agatanga discours nk'iriya no kubashwishuriza ko icyo kintu bakibagirwa. yego yes ngaho nguko rero ndabona hano hari n'itangazo rya Université ya Bukavu ya Bukavu nazo ndisoma mu kanya Université Catholique bigaragaza ko Bukavu koko ibintu bitoroshye. Hari n'amavideo arimo aravayo yerekana ko abacuruzi batangiye kwizingira utwabo. Izi ni factors zigaragaza ko umujyi wa Bukavu usumbirijwe rwose, kuko hanakurikiranaga amakuru kare ngo kuva ku kibuga cy'indege cya Kavumu ugeraho M23 iri yafashe ejo harimo ibirometero ndumva 20. Numvaga kuri Zaire bavuga 20 gutyo, ubu bakubwira ko ari ibirometero 9. Ibirometero 9. Yego. Deje urumva ko umujyi bamaze kuwusatira rwose. Yego. Hari ndi audio reka noneho usa nko kupa gato ndaguhamagara tubanze dupureyingire abakunzi ba Bwiza ino audio bayumve. Yego bayumve. We bumbafu we baba kusema bulofa sema M23 inapana pesa. Hakuna pesa M23 inapana, ni nguvu zao na damu yao na jasho yao. Na usikie vizuri na unisikie mzuri. We bumbafu we nyankalakata ukunasema hivyo. Unajua bashi ni bangapi banaishi Rwanda? Unajua ni balega bangapi bako Rwanda? Unajua ni bangapi baruba bako Rwanda banaishi bien? Il n'a pas envie même de retourner au Congo. Nini mbaya ubaguzi ya kuchagua makabila sema huyu ni hivi na hivi. Iko Mungu wa Bahutu, pako Mungu wa Banyamulenge, pako Mungu wa banani wa Bandande. Non. Nous sommes une seule peuple. C'est quoi ça? Ça fait dire quoi? Ça c'est quelle histoire? On vous a menti. Banyamulenge ce sont des Rwandais. Banyamulenge ce sont des Rwandais. Il faut qu'il rentre chez eux. But kwabo ni wapi? Kwabo ni hapo. Watawapiga na tawababeba, watawadirige mpaka miaka na milele. Mon frère, 30 ans c'est beaucoup. Ils sont des réfugiés dehors du pays, dans leur pays. Maintenant c'est le temps. Dieu a parlé. Le temps est venu. Le temps est sonné pour les Banyamulenge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Uba bulofa bwenu nini mbaya. Reka ndekere iyo audio urumva ko aratukana we yasubizaga n'umuntu nawe arumuzanye ibintu by'ivanguramoko ati kubera iki muvanguramoko kubera iki mufite ibintu by'ivanguramoko muvanga Abanyamulenge n'Abanyarwanda urumva ko iyo byageze aha rero haba harimo hashya nta n'imiyaga akiramo. Oya ikintu nshaka kugaragaza nuko abantu bikereza umujyi wagumujya gufatwa hari utudio turimo ducicikana tw'abazarendo utwo uretse wumve uyu nguyu ukuntu yavugaga bari nome ba guverineri babajwe n'ibyabaye baciye hapa murakwakira musanganya njo guverineri musanganya bose wapa munyakwa chef de quartier wako komende gome yenye tunakuwaka mwe kati ya Keshero urumesera wa komini ya 8 ya Karisimbi magulu hapa loko vice gouverneur maki batu hapa kumbe balikuwa biko ndani kwa hapa Goma na batu wabaya sana ndiko bana bafinansaka bari musanganya bose. urumva uburyo bafite agahinda ariko uko byagenda kose iki bijyanye n'ingengabitekerezo ikintu kijyanye ni ideology abantu babyikuremo wabyanga wabyemera abantu bazakoresha imbaraga zabo babashe kubaho babashe gusurvivinga. Niyo twavuga ko M23 mu mbaraga ifite irarwana no kubaho kuko ni last chance. Bivuze ko rero umuntu wese uzana ibi bintu byo kuzana intuza wapi na Robert ati nabwo ngo M23 iri kuturangaza kutuyobya twese na communauté internationale ntawamenya icyo batekereza naho berekeza nge mbona hihutirwa Robero Warikare na Ben bashobora guhitamo gufungira Burundi
na bazariyeri yabo bashakaga gushyira Uvira ngo batere u Rwanda banyuze Kamanyura. Nge sindi kubona M23 muri Bukavu mbere yo kuyigota ukwezi nibura. Gusa hari ikintu kiri kwirukansa M23 tutaramenya icyo ari cyo. Gushyiraho abayobozi ni self determination cyangwa determination. Hakabaho bari gutegura kwigenga nta handi ku nyeshyamba zakoze ibi. Lawrence Kanyuka none hati none aha tangazo ni Twitter koze none aha saa 4:16 umuvugizi wa M23 yego ati AFC M23 irabwira publique ko indege y'intambara ya FRDC Sukhoi 25 uyu munsi yarashe mu gice kirimo abaturage benshi cya Nyabibwe no mu nkengero zayo yica abasivile 4 harimo n'intuza n'umwana. Ya ndege yaje kurasa Nyabibwe. Nibyo twari twavuze urumva bo barabikonfaminze. So urumva rero ko M23 birashoboka izajya kujya gute kureba iyo ndege urumva abasivile 4 babiburiyemo ubuzima kandi nta handi ziri guturuka ni Kavumu. Yavuze ko yaturutse Kavumu nese urumva handi ubwo yaba yaturutse ari Sukhoi ntabwo yagurukira Kavumu iri kurasa hariya. Bari hafi kubera kuntu yirukanka ntabwo byashoboka. Umuvuduko ubigenderaho bisaba kugira ngo ituruke kure cyane. Uko yaturukaga no Goma sikajya muri Nyiragongo. Ntabwo yigeze rasa Nyiragongo ivuye Goma. yabaga ivuye za Bukavu cyangwa se ikava Goma ikajya kurasa za Ngungu, ariko nabwo ntabwo bikunze kubaho. Ntabwo bikunze kubaho. Kandi Nyiragongo yahaje kangahe? Nyiragongo nikajugu zaje yahaje nka rimwe barwana muri za Nyundo. Ko ndibuka ko yahaje kabiri, ubwa mbere araje rarasa ubundi kagizire kurabo utubombe muri za Nyundo, ariko barwana muri za Nyundo. Nyuma bageze hariya ntabwo yongeye kugaruka hariya. So urumva rero amakuru nibaza ko dufite nayo ngo kofi. Reka ndetse yakomeze mu gitondo. Reka dusoreze ahangaha. Kadusoreze ahangaha ubwo dushaka amakuru agize ari atsitse amakuru nyine ubwo ndavuga harya amakuru avuga amakuru agize ubundi ni amakuru yuzuye. Amakuru yuzuye Kinyarwanda cyawe cyoroshye. So dushaka andi makuru yo mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi tugende tumenye uko bimeze, ariko makuru hari nuko ibigo bya gisirikare byo muri Bukavu bya bigo twababwiye byamaze kuba vide. Abasirikare bavuyemo ni ibigo bya bavuga ngo muri Kasayo mu kigo cya Shabo. Ibigo byose byatundaga abantu babyo, ubwo byatundaga abasirikare, batundaga abagore babo n'abana babo, bafata inzira bahungira Uvira, abandi bagiye mu Burundi. Uko niko beraye muri Bukavu. Babwira ko rero icyitwa banki, icyitwa butike, amabutike yose n'amalimentation, ibintu byabo bikuyemo bijyana mu ngo, kubera ko iyo bigumye mu mujyi, iyo ibintu bisubiye kuba neza abantu baraza bakabyiba. Ibyo niko byageze no mu mujyi wa Goma. So rero abangaba babikuyemo bagira gute? Babijyana mu mago, babijyana mu ngo zabo. Ubwo n'amabanki nayo ngo nta mafaranga arayo bayakuyemo. Banki zajyanye se buriye banki zayabitse hehe? Icyo ni kimwe. Babwira ko abanyirayo baje kubikuza, babwira ko abakozi ba leta bose n'imiryango yabo yose bahunze nabo. Bavuga ko Burundi ari cyo gihugu gitumye nyine ngo nicyo cyatumye iki cyatumye Burundi bugira gute bufunga imipaka na Kongo, kubera ko abantu bari kugira gute bari kujyana y'amafaranga n'impunzi ziri kuba nyinshi, kuko abantu biko neza ko hari impunzi zavuye mu mujyi wa Goma ziva Burundi zijya Bukavu zijya mu Burundi, hari zavuye mu mujyi wa Goma zinyura mu Rwanda zijya mu Burundi. So urumva rero ko Burundi nabwo muri kugira abantu benshi. Ikindi bushaka kugira crise ijyanye na economy, kuko urumva harabaho amafaranga, gutakaza agaciro k'amafaranga, kuko abantu barakoresha iki amadolari mu buryo butari bwo. Ngayo nguko rero uko bimeze, kuvuga ngo crise humanitaire na crise monétaire bigiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. So ngayo nguko reka rero dushimire mwe mwese dukurikiye, mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze kuba mwihanganye kuba network yagicika, ariko nibaza ko natwe si twebwe. Dushimira Norbert umusesenguzi udufasha
kubona data nyinshi cyangwa se amakuru amwe n'amwe. Dushimira Rudahunga nawe wakoze ku musanzu wawe, kubwo iyi ni inkunga ikomeye muha Bwiza ndetse mukayiha n'abakunzi ba Bwiza TV. Dushimira nawe wafashe umwanya wo kureba ibiganiro, wowe wakoze comment, wowe wakoze share, ugakora like, rwose mwakoze cyane. Abakoze comment ntabwo tuzisonye zose, mwihangane. Shimire na Kofito. Kofi nawe ndagushimiye. Ijoro rihire rwose ku bakunzi ba Bwiza, kandi mukomeze mukare subscribe, mutere n'inkunga Bwiza. Yego, mushobora gutera inkunga Bwiza, nimero yo ni ya yindi murayizi. Hanyuma mukomeze kugira byiza mu gijoro ryiza. Ikindi kiganiro nejo dushobora kuza dufite amakuru mashyashya, cyangwa se tukaza isaha yari yose igihe twabona amakuru mashya. Mu gihe byiza, jye na Emeka Kayiranga, nanjye na Kofi, twari turi kumwe muri iki kiganiro cy'umugoroba. Bye.